Söz gereken de yaptım abi. Tamam Beri karap tele koygulan çamlıca giyinip nemetilbese görünmeye kalasınlar betini yer. Giyin ömür verse 70-80'ge çıksanar yaş ekemin deysinger de sonda oho de 90 yaşınızda de. Rahmat eşkam elet kulsuz, teregekten milyon otağız. Uzak jakşıcı şan bol otar. Biz dağı bardırız, teregege özüylerimizi de kırk döndürüz. Eşkam yolda öyle otağız. Ha rahmat, hoş geldinizler. Mına bana dağı jardan berip jakşı gelgeningizler üçün ben çoğun rahmat aytam. Bir tereke bir adamga bir terek dolborun uçurup atağız. Prezidentimiz dünjallıgın karata. Katkısıyla. Nantıp kızlar gelip istep qanday egilgенин bilip atağız. Üyülörübüzdü da ушундай көрсөндүрүп атабыз. Бул жерде аренда кылган жер экен. Ошол жерде биз келип көрүп ошол экен быйылкы bir adamdan bir terek dolboruna karata çalaydınaka ушул жерде токойду жакшынакай кылып өздөштүрүп чычырканак терек, tal, saytal, kaynolu, kayın, örük, jana ошколарды эгип, аябай көрктөндүрүп, мээнет кылып атыптыр. Бул ошол эккен теректери өнүп өсө берсин. Салайнаканын иштерине ийгилик каалайбыз. Ар дайым ушу мээнеткеч болуп эле жүрө бериңиз. Rahmat, hoş geldinizler. Men da sizlerge çiң den soluk, uzun ömür, жарык маанай, бакыт таалай каалайм. Айдай жарык болуңуздар, күндөй ысык болуңуздар, таңдай таза болуңуздар, тамчыдай тунук болуңуздар. Ушул жакшы иштерди баштап жатыпсыздар. Мындай терек эгип, ана мына эгип ошонуңуздар жакшы, ийгиликтүү болсун. Куш келипсиздер эми. Рахмат. Bularga hiçbir şey öğretmez.
Kazançыңар bulak bolsun, kudretiңер kuat bolsun. Kılgan işiңерди оңдосын, kızratam koldosun. Bardı işiңерди оңдосын, paygambarlar koldosun. Жүзгө чыгып жегениңер жүзүм болсун, ömrüңөр uzun bolsun, işiңерге ийгилик. Just